Ashamaa harka fuunee akkam jirtan ilmaan Oromoodhaa isiniin jechaadha. Wanni inni anjee hin hafne guyyaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Nobel Peace Prize argate namichi kun maal jechaadhaa ture walumaan haa dhaggeeffannu. Eenyu Dr. Abiy Ahmad duuba jira, eenyu ibiddatti shidaadhaa jira, Abiy Ahmad eenyuun ajajamaadhaa, nafxanyaan ajajamuu isaa guyyaa Nobel Peace Prize fudhate namichi kun waan jedhe dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadhaa kun. ኖቤል ሽልማት የሚፈጥረው እድል እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ብሆን አሜሪካንን ምዕራባውያን በተለይ አሜሪካ ጋር ሄጄ አቶ ጀዋር የሚባል ሰው ከአቅሜ በላይ ነው፣ ምንም እንኳን የሮይተርስ ኢንፎርማል አማካሪው ቢለኝም አማካሪ አይደለም፣ እውነት ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ እርምጃ ወሰዱልኝ፣ ከአቅሜ በላይ የሆነ ሰው ነው አቶ ጀዋር ብለው ይላሉ ወይ? ሂንት ልስጣቸው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ። በአሜሪካን ህግ እኔ አካውንቲንግ ማስተርስ ተምሬያለሁ እዚህ ሀገር። Hayyee ammarra deebuudhaan gara afaan Oromootiin isinii jijjiira. Dubbiin as keessa jirti Oromooti yameenuma dhaggeeffadhaa. Dubbiin bakka kana keessa jirti dhaggeeffadhaa. Nafxanyaan akka ciisan hin qabne dhaggeeffadhaa. Amma afaan Oromootiin isinii hiika. ይሄ ኖቤል ሽልማት የሚፈጥረው Badhaasni Noobeel kun wanni inni garsiisu አሜሪካንን ምዕራባውያን በተለይ አሜሪካ ጋር ሄጄ Ameerikaa bira deemee Joowar Mahammad namni jaamu humna xiyyaa ol ta'e እንኳን የሮይተርስ ኢንፎርማል አማካሪው Rooters yoo gartee gorsaa kiyya jee gorsaa kiyyaa miti tarkaanfii takka irrannaa fudhadhaadha. ስለዚህ አንድ እርምጃ ወሰዱልኝ፣ ከአቅሜ በላይ የሆነ Humna xiyyaa ol ta'e tarkaanfii irrannaa fudhadhaadha. ሂንት ልስጣቸው Dhaggeeffadhaa. በአሜሪካን ህግ Hayyee itti aansuudhaan kun haasawa gartee inni arraan tana dubbate. Haasawa inni arraan tana dubbate. Mucummaan kun jechuudha. Nafxanyichi kun jechuudha. Haasawa inni arraan tana dubbate keessa waan fudhatamee dhaggeeffadhaadha. Akka muummicha ministeeraa bareechee wanni godhuu fedhu jechuudha. Abiy Ahmad waan achirra paarlaamaa irra jeesan akka bareechee tottolchee eeggadhaa wanni jee. እሱን የተመለከተ ተብሎ እሱን ይሁን አይሁን እርግጠኛም አይደለሁም፣ ግን እንውሰድ፣ እሱን ነው ብለን እንውሰድ። አማርኛና ኦሮምኛ ስላለ እሱን እንውሰድ እና ለኔ አፋዊ ማስጠንቀቂያ ነው። አፋዊ ማስጠንቀቂያ አንተ ምን ስለሆንክ አንተ ደደብ ውሻ። አፋዊ ማስጠንቀቂያ ነው። ምድረ ሰፋሪ ከአፍ የማይዘል ሂድ። እናንተ እኮ አፍም የላቸውም። ወይም የውስጥ ፍላጎታቸው ምንድን ነው? ምክንያቱም እናንተ እኮ ከተጨመራችሁ ሁላችሁም ማለት ነው እናንተ በተለየ ምድረ ሰፋሪዎች እና የኢትዮጵያ መንግስት እንዳለ ማለት ነው ከተጨመራችሁ ከተደመራችሁ የጆሃር መሐመድ ጫማ አትሆንም። አለቀ። ምድረ ሰፋሪ ዳቢ mootummaan Itoophiyaadhaa guutuyyoo walitti deebite kophee Joowar Mahammad tadhumte hin tahaniin jechaadhaa jira afaan Oromoodhattis. Midira safaarii guutuyyoo walitti deebite mootummaan Itoophiyaa walitti deebite kophee Joowar Mahammad tadhumte hin tahaniin jechaadhaa jira. ይሄ ነው ምድረ ሰፋሪና የኢትዮጵያ መንግስት አንድ ላይ እና ባላደሮች ከተጨመራችሁ ከተደመራችሁ የጆሃር መሐመድ ጫማ አትሆንም። ጆሃር መሐመድ ወንድ ነው፣ ጀግና ነው። እና ደግሞ ከጆሃር መሐመድ በስተጀርባ 60 ሚሊዮን የኦሮሞ ህዝብ አለ። እናንተ ምድራ ቦቅባቃ እናት አበርት ብላና ሂድባክ ስለ ሁለት ንጉስ ነደገበዳሉ ምን ይቻዳጅ ሀየ ኦሮሞትያ ኢትዮጵያን ሱዳን ጌረርሰ ዑመር ሱለይማን ከናን ሲንደገይስሳ ጌረርሰ ዑመር ሱለይማን ከናን ቦህራዳን ሲንጀ badi jechuun dubbiin tartiibatti Oromoo beekadhu afaan si qabanii ijatti ani gurra si duchanii kokkee si qabuu fi bakka jirtu hundaan Oromoo damma qeerroo qarree kai wardiyyaa ta'ee fi jawaariin eeggadhu. Dhagee Oromoo jawaarduu jechuun dhimmi kan kee ture ati duute jechuun shakkii tokko malee sirriitti beekadhu lubbuu tantee ture wardiyyaa ta'ee fi jawaariin eeggadhu. Gaafa inni du'e gangalattee bahuun gatii tokko qabu nama siif jedhee lubbuu ofii kenne osoo inni har'a lubbuun jiru kana wardiyyaa taatee fi diina irraa qabu lubbuu isaa qabu. Jawaar gurra keeti jawaar afaan keeti jawaar badi jechuun dubbiin tartiibatti Oromoo beekadhu afaan si qabanii ijatti ani gurra si duchanii kokkee si qabuu fi bakka jirtu hundaan Oromoo damma qeerroo qarree kai wardiyyaa ta'ee fi jawaariin eeggadhu. Dhagee beekadhu lubbuu tantee ture wardiyyaa ta'ee fi jawaariin eeggadhu. Kanaafuu ba'uu hin dandeenyu komaandar. Goota koonaa jiraadhu. Kanaafuu hin baanu kun wanni hunda keenya hundi keenya iyyuu ba'uu hin dandeenyu. Akkana poolisii naannoo Oromiyaadhaatiifis fakkeenya taata dhaloota Oromoodhaaf fincaan Oromoodhaatiif. Biraaboo. Lakki kan kanaan baa jechuun maal jechuudha komaandar? Qaama keenya taaneen numaan akkasitti jecha kanaa hedduu garaana nyaate. Maal fakkaata komaandar?
Kanaafiyyuu bahuu hin dandeenyu galatooma. Tooma.